To celebrate World Blood Donors Day 2023, members of the Ribhoi District Cricket Association (RBDCA) under the leadership of President Rayonald Kharkamni and Secretary Michael Kharunai had donated blood at the blood centre at Civil Hospital, Nongpo. Also present during the event were officials and cricket players of the association. While speaking on the occasion, the president of the RBDCA and also regular blood donor Rayonald Kharkamni reminded the gathering that the donation of blood by a person is not only important as it brings about a healthy body, but at the same time it is a service rendered in order to save lives. He therefore urged upon those present to proactively come forward as blood donors in order to save lives and bring hope to the hopeless. Yes, yes. Yeah. Okay. Terlihat sebagai Malaysia Cricket Association Perbeza kecing Islam Blood Donation Camp Korok State Kibadan Blood Center Marfura Jawai Mustahil Shillong Kami Hongkong dan yang jungi nak lihat Ribhoi District Cricket Association dan kecing Perbeza hingga dun Omba Syukutam hingga Bentar berkembang ke sini Bulikong kali bagi Perbeza yang KMC dan organize kini Blood Donation Camp dari kesir kepada an kemalai yang pertama nak lihat jungi bagi pemimpin bab ingin ai play group di player di jungi di support staff di official mesti mentalang mana membuat kemudian situ itu nak lihat Ribhoi District Cricket Association ni dulu punya ice nam shimen di di case besar di dia discharge di hospital lah dia alai di hospital Shillong nama kiblat place custom dari yang di offshore ni support staff elect dan di IR unit lain unit dan machine unit tertentu bersama mana yang ni kerja Islam kepala ini juga buat utama itu sudah dengan jumpa bersama dengan ini bersama yang juga utama tak sini kepada World Blood Donation Day di akhir tak dengan sini dan tak tahu bulan air kami dari langkah yang juga man pun isi air tiba rekam tentang nak kalian di produk stam guna ni kesem guna palak Islam ini di tempat di bersama